a što je s uvezivanjem Dobrinje u sistem javnog gradskog prevoza? U odnosu na druge Sarajlije, Dobrinjci najviše pješače. Odnedavno uvedena komercijalna autobuska linija Dobrinja-Katedrala je najmanje rješenje za stanovnike ovog najvećeg sarajevskog naselja. I ovu liniju uglavnom koriste trgovci koji se vraćaju sa Butmira. Dakle, Dobrinjce i ovaj komercijalni minibus mimoilazi kao i svi drugi autobusi koji se obraćaju od dana otvorenja aerodromskog puta. A sve ovo ovakvo rečeno je iz jednog razloga. Većina stanovnika Dobrinje nije u mogućnosti platiti autobusku kartu, čija je cijena 3 njemačke marke. Lako je izračunati da mjesečna vožnja od Dobrinje do grada i nazad košta oko 180 njemačkih maraka, izuzimajući neradne dane. Ovdje su oštećeni putnici koji su na radnoj obavezi u gradu i učenici. Autobuska karta se može platiti u cigaretama i BH dinarima, uvjeravaju nas naplatioci karata, i to je tačno. A na ovo odmah dobijamo odgovor od naroda. Odakle? Ko nema, može da ide pješice. Mora zapravo. Zato Dobrinjci i dalje pješače i sve češće se obraćaju za pomoć organima mjesne zajednice Dobrinja. I mi smo posjetili predsjednika Savjeta Skupštine mjesne zajednice Dobrinja, gospođu Medihu Čitak. Poslate dopis opštini Novi Grad ispred građana Dobrinje da se uvede redovna linija Dobrinja-Grad. Obraćaju nam se građani koji su u nemogućnosti da plate kartu koja je u devizama, osjećaju se povrijeđeni, ne žele ništa ni više ni manje nego sve, kao i svi drugi dijelovi grada, da budu tretirani. Ovdje su ljudi svjesni poteškoća u nabavci goriva, ali i činjenice da postoji gorivo za komercijalne linije i druge u gradu. No ipak nadaju se povoljnijem rješenju. Do tada Dobrinjci pješače.